Kablish muni pibaro and welcome you back to Word with Nil. Ladang ang ngay piso na close jingshisha. Tama ka AK bangi celebrate pang jong uman tapat kamdon jinga day ARUM. Ladang ang ngay pi utaw brio we caught Santa Claus. But kini ki reindeer, uni ki North Pole, kini ki jing I give na chimney, kini ki jing I give you way kamdon jinga day ARUM. So mapinti bikini baro, ako apinda na kani video haru dakot. Ako ba nito kanani kong dos pang Santa Claus. Santa Claus kadi ka story ka ba siya jong way brio bakatang Saint Nicholas. Saint Nicholas lakhaw arspa new po edi. Baru haku 3rd century but 4th century ba usa akash nong mayra ka ba na Turkey. Saint Nicholas uday Christian bishop. Uday ro ubreo uba khod man sem ubas bon man sem ubas sungolab nam takiwe gibreo. Bro kamtami ki bedok bay kantami kanaren. O ay ba mi ki ay pisay ki hakapor men mir. But kaway ka story ka bala pau pertay hibro kaway pang Saint Nicholas ka deba. Uyarap ya kaway ka long yem. Utak pau dan kon kan tay laingon. Takapor punya toy ta kun ka ka banikong dan pisa ban aya ka ta dowry ba plan punya toy like ka kun ka jangu tang tao Saint Nicholas per uyarap eki takaba ay pisa ki hakapor men po unla ban punya toy eki bar kum tao le ka kun ka banik ka baaru le kum jo ka kun ka balairu uyarap hu Saint Nicholas ba unne ko pao na punya toy ka kun ka jangu tang ta pla ban kli blibu ay pisa ka por men. Is there anything behind the story? Lapit ba ka story pa ki ong ba kwa bagi way ki brio kin tebu ay pisay ki bedok kwa bagi brio kin yo I ba uyarap ki bedok kata ka jeng kwa ya kata ka appreciation kwa ya kata ka no ka jeng yoro na ki way ki brio ba uyarap ki way ki brio kwa bagi brio kin yo I ba uyarap hande kwa ya ki brio ba kin tep ba mano ba dong kam ka jeng yarap kwa ya kata menta da people ro ka thiu lenong ka mandreo dukat ka balai ka auro ilara phirap ki bedok mde pin ailat ba ka kti ka diang kan tep ba ka kti man kale ayu. Same thing Saint Nicholas rule. Ko ba ki brio ke tep phang ba yarap Henry ka jingi thu khana par ka sapheng par thai bro ka way. Na kini hi ki brio ki ba yarap. Kumno ko la Santa Claus kani ka story da kala kuyat par thai bro ka way la poi sa Europe. La poi sa Europe ka poi ha po Netherland. Di kini kinong Dutch part ki pin kala no kerteng ka jangu sa Santa Claus. Kani ka Santa Claus ka di haktin Dutch. Kam ta translate ya kani sa haktin paring part kadai Saint Nicholas. Tukum no kala long tau Santa Claus. Hadin dalap ni kinong Dutch ki po siya po Amerika. Barhang na usadya o Saint Nicholas but sa mi o Santa Claus. Kinong Amerika piti kinong Amerika ki lagum. Ki ko perkalalo ki ibaro ka. Tiki perkalas na ya kerteng bro ko. Ki ado Santa Claus. But ki perkalay ko story bro ko nan. Ubreo hangjan sao ubreo ba siyang hakali jung ser bahera jurong son bawan I give no ki chimney. Apan kalalo nan baro ko. Barkane kamdesyo kata ka history. Kala datang ka imagination, tradition and culture. Kam desyo kata ka history. Hakane ka por kam tapat Santa Claus open ish pang kum na bangin keman, kum na bangin I give way, kum na bangin le ka celebration. Ano nga pi kam dan baklay bangin ya keman, kam dan baklay bangin ya kwa gift na bangin ya I give way. Nam bangim day ban klet ka jingshisha jong ka Christmas pa. Ngim day ban I lad ba uneu breu ne kan pikla ya kata ka jinglong Christmas ka ba siya ba Jesus Christ o one chipo perthe. Kajing wan jong ublay ujong iha pa pertay. Manta da pipay man kikanay kamte bayo Santa Claus banyo Jesus Christ ro. Something is not right there. Manta da pipikran niya kajing kajong ublay ujong Jesus Christ pat. Jesus Christ uklam kayo una kata ka story ni kata ka tradition. Henry wala kayo kumu ublay ubawan haka domen. Baka Bible ka ito kanayo ubala kayo Jesus Christ pa Bethlehem. Umday haka ying CM, umday haka ying kabadon nakiksar umday akayo haka sem. But kajing ka jong uru kada before ba prophet man shwa da kisnam popo snam shwa ba kan ka si ka jong Jesus Christ kan ja wa Jesus kleman spoka perthai ban I give yung itang season just nam Henry one ban I give yung kata ka gift of salvation akarta ka jong porok shirta ba borok ka jong ka jong porok wis na usanta one I kata temporary happiness a materialistic world the Henry Jesus one ban pan iingi kumno bangin map iwe kumno bangin don kata ka hope but kumno bangin yo ka eternal life. But kani kajing hair jong Santa Claus but Jesus Christ kadon kajing hair baklabak. Nama Santa Claus uday tang kata imaginary traditions. Henry Jesus Christ but one ra kata foundation of faith. Santa kadai tang spang kajing thu khana jong way ubreu ba sya tang maklapan kala ki breu hi. Nama Jesus Christ but dan bala ampan kala nama bode ukhon jong ublay. Kilaban syu thu khana kulmar sanis tay Henry kajing sya kadon ba. Santa one pati kang spang gift. Kumno bangin yo kata materialistic things. Henry Jesus Christ but uwan pan siya yung ispanga chingay. But ngamaong na bangin isino yo Santa Claus. Ngamaong na bangin in cancel no ya kata ka tradition ni. Ngamaong ya kata.
Hendeng akwa pangingin bu biang ka jinglong tan rai jong ka Christmas. Bu biang ka jinglong tan rai jong ka Christmas pakata ka te ka sgi kha jong Jesus Christ. Ngam komang ipi bemding himde ban enjoy kata ka celebration. Hendeng ngidi ban enjoy da ka jing tip ka bang beli bangile ka ne ka celebration. Beli bangile ka ne ka jing so bha ka ne ka sgi. Namar Christmas kam dai tang spang ubreu apa ngajan sao. Hendeng ka dai spang u blay u biar sa perthai ban map ikipop ki jong parro. Lada pisoya ba ka jing kan nga share ka ne ka video. Balada pisoya ha film comment ha pa ban ngi ban don ka ta respectful conversation mo. And this is what we're gonna learn. In here we have a conversation that matters. Thank you so much guys for watching. Until next time. And Merry Christmas to you all.